ayingithethe inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lezulu. Amen. Ngingumntwana omncinyane nonolimi oluhlabene ukukhuluma indaba zikaShembe. Ngiyacela buye ukube abe ngakimi kulomzuzu. Besihlangene sibaningi sihlabelela. Kungekho obebheke mina. Kodwa manje sengingedwa. Bonke abantu sebabheke mina. uNkulunkulu uqobo lakho ubheke mina ukuthi ngizothini. Ngiyacela ke uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni bamaNazaretha abe ngakimi nokhokho omdolomba akangakanani nasentendeni isandla ngahlala bangisize bangilekelele. Okokuqala nje umfundisi ophethe inkonzo ngesabatha edlule ekseni uxolisile ngokuthi sithunywe ubaba ukuthi asenze umsebenzi wakhe kodwa singawuqedi. Kakhulukazi mina yangibiza inkosi yathi angibhidle lendlu yenkosi unyazi ebese ngithukehlehlisa kancane kodwa ingabi semva kwendla ngoba indlu yomuntu omdala. Ehlulekile ke ukwenza ingakho ngithi nginovalo ukuthi ubaba uzothini. Nokho ke ngisaqoqa indlu sizoyakha. Sezikhona ezinye izinto zokuyakha. Ithi angixolise esulwini ukuba umsebenzi kaShembe no nendoda uma ithe iyanika izingane zayo umsebenzi kodwa ithi mayibuya lapha ebuya khona ifica zingawenzanga iyayingaphatheki kahle iyayiphatheke kabi. Nkosi yasesulwini siyaxolisa singabantwana bakho besizama ngakho konke. Sengiyacela ke futhi ukuthi angibonge abantwana bakaNkulunkulu kade basebenza lo msebenzi omkhulu. Isolo bekumnandi maNazaretha sibona inkosi yezulu ilapha phezulu. Ngibonge kakhulu kubo bonke abantu abebambisene nathi ukwenza lo msebenzi. Ngibonge ukubafundisi nakubashumayeli basophongolo. Khona ingane esiphiwe uShembe lapha yakaThwala ethi mayifikile inqole isibhajiwe ifike ikhuzi saka. Ithi mayikhuzi saka abantu banikele kwakhiwe lo musi noma niwubona umuhle kangaka. Ngibabongele bonke abafundisi abafika lapha bezongilekelela. Ngibonge ikhona incwadi engizoyifunda la. Ngifundela wena ongafunanga ukwenza umsebenzi kaShembe. Incwadi yemsebenzi ehlanu. Ofunda yoqala nje verse lokuqala. Phambi kokuba ngingene emlandweni waleliso. Imsebenzi 5 ongiqalele verse lokuqala. Kodwa umuntu othile igama lakhe uAminiya noSafriya umkakhe. Ithi kodwa umuntu othile iyamusho niswile. Ithi wayenomkakhe. Wathenga ngemfuyo. Wakodla enye imali. Awuyikhodlanga wena imali kaShembe. Sebanikelile kabantwana bakaShembe awuyikhodlanga imali yakhe wathi ngisayibuyisela eceleni le. Kubeka Ekwazi nomkakhe waletha enye wayibeka ezinyaweni zabapostoli. Khona uPetro wathi uAnaniya yini ukuba uSathane ugcwalisile inhliziyo yakho ukuba uqambe amanga? uSathane angayigcwalisa inhliziyo zethu ukuthi
kodwa imali kaShembe masimnikeze uShembe imali yakhe abantu mabeyinikele kube umoya oyingcwele ugodle enye imali yezwe na lisekhona lalingesilo elakho na lithengiwe belingekho emandleni akho na uzindleleni lokhu ngenhliziyo yakho na awuqambi amanga kubantu uqamba amanga kuThixo. U-Ananiya ezwa amazwi wawa phansi wafa. hawu Nkosi yami Shembe asiza siphe inhliziyo zokuthi konke asinike khona nokunikelwe ngabantu sikunikeze uShembe ungasingakugoli kube Wafika ukwesaba okukhulu phezu kwabo bonke abezwa lokho. Izinsizwa zesuka zambopha zamisa ngaphandle zambheka. Sekudlule amahora angamathathu kwangena umkakhe ekwazi okwenzekileyo. amen wena ngiyacela kuba ngime lapha ekufundeni lencwadi ngisho ukuthi ngicizelela ukuthi ma umshumayeli umvangeli umfundisi banikela abantu kodwa imali ingeyone yakho kungekashembe ungayigoli hamba unike uShembe okwakhe ngoba uzokufa ngiyabonga amaNazaretha ukhona ongijabulise kakhulu okunye okungwesibili ukubona amakhosi lawa uShembe angibeke phansi kwawo ukuthi ngimbhekele abantu bawo bonke asengene emanzini sinawo la nomlando wakho kwawo okhokho bawo ngiyawazi nomlando wokhokho bawo ngiyabonga kosesulwini kuba angene enhlizweni zamakhosi uyazi siyasiqhenya kabi masibona amakhosi ethu ekanye nathi endani kaJehova labantu bakhulu ngabasesulwini ake ngifundele incwadi yabaseRoma Roma 18 qala ku1 akube yilowo azihlele phansi kwamakhosi amakhulu ithi lencwadi mina nawe asizihlele ngaphansi kwamakhosi amakhulu lokhu kungekho amakhosi angamiswanga uThixo ayikho inkosi lapha emhlabeni engamiswanga uThixo amakhosi akhona amiswe uThixo ithi amakhosi onke akhona amiswe uThixo njalo umelana namakhosi umelana nokumiselwe uThixo awu singamelani nokumiswe uNkulunkulu abamelana nawo bayabulahlwa singalahlwa emhlabeni singamelani namakhosi ipolitiki ke isiyabenza abantu bangasawasa amakhosi ukuthi ayini emhlabeni thina ke eMaNazaretha sifundisiwe unyazi lezulu ukuthi amakhosi siwahloniphe asingahambi silandela ipolitiki asilandele uShembe ngoba ipolitiki uShembe akayithandi akeswani futhi nayo siwahlonipha amakhosi awu angazi ngizothini siwahlonipha amakhosi awu angazi ngizothini ukujabula kwami kukhulu kabi kukhona inkosi lapha enegazi lakwamyeni yakwaGumede okwathi mayifika ubaba mkhulu enganeni zikamkhulu wami ezingamantombazane ezazishiyagalolunye wasithi kwenye eyazo wena uyogana inkosi uyosala into enkulu emhlabeni
kodwa okwafika kwababuhlungu wathi uyosala into enkulu emhlabeni kodwa mase ibusa ngeke uyibone uzobe sewuyafa ingakabusi. Shembe umabona kude. Ushembe umabona kude. Ushembe akaceli kwenye indawo. Ushembe unika yena ngoba ungumnikazi wezinto zonke, uNkulunkulu uqobo lwakhe. Yathi mase iganile intombi kamkhulu wami owakuthiwa nguNazaretheni yagana yayisala ingane yazasala enye inkosi okubizwa kuthiwa uHulumeni esala lenkosi ephambi kwami. Wathi mase kufanele lenkosi ihlale esihlaleni abantu basemhlabeni udadewabo baba base bamhlisa uPoison wafa. Wafezeka isifungo esasho uShembe ukuthi ngeke uyibone ingane yakho uma sihlala ebukhosini yasikwazi uyahamba emhlabeni oanti. Manazaretha inkosi yakuleliswe yakwaMdluli ithe ngizokhuluma ngomlando wakuleliswe. Ngizohamba ngokukha lapha ngibuyele ekuqaleni. Inkosi yalapha kwaMdluli mayifika zifika insizwa ezintathu yakabukhosini nezimbili zakwaMdluli. Zifike zitshela zithi hey kukhona umuntu lapha eThekwini owenza imangaliso. Yathi inkosi mletheni. Ngiswa ke mabelanda bathi wathi mayihlangana naye ubuso ukuhlangana ubuso nobuso wathi hawu nithi lena inkosi inceku nithi inceku kabani ngoba mina nasi yami inceku ikhomba indoda yakwaGumedo okuthiwa umbhali ithi ngoba nasi mina inceku yami nginayo lo nithi inceku kabani ngoba lo uNkulunkulu uqobo lakhe. Yasiyahamba inkosi buyele emuva yabuya mayibuya inkosi yasiyenza isifungo ukuthi amayifika uShembe ngizokhipha nayo inkomo ngoba ngiyibone inhle ebese nginika. Wabuya uShembe yasiyeshwa inkosi ukuthi ufikile uShembe endaweni yayo. Asithuma induna ukuthi azihambise inkomo. Azabe isahambisa yona lenkomo ethembise uShembe ekhulume ngomlomo ukuthi nasi inkomo ngizoyinika ubaba omkhulu. Mayifika kuleliso waseyishintshe ekiphenye. Kodwa wathi mayifika nazi fika naye induna phambi kwenkosi enkulu yasezulwini yasethi ngiyabonga engupho inkosi kodwa akusiyona inkomo abenginike yona uShembe. uShembe ungabona kude. uShembe ungabona kude. Umabona ukwazi impilo yakho yonke. Yabe siyakhumbula inkosi ukuthi yayi imthembu ukuthi yomnika lenkabe yasiyayiqhuba inkabe. Ayibangisabuyela zabe sezihamba zombili ezinkomo. Yathi angisafuni nale ibuyele emuva nasi inkomo enganginikeni wathi uShembe yiyo ke le. Uma ngibuyela emuva ekuqaleni kwalomuzi lapha kulomuzi okwakhiwe khona lo muzi omkhulu okuthiwa isenkanyezini okwakuthiwa isemziphathu ukuqala kukhona ithuna lo muntu owandulela ubuNazaretha. Bathi mabelanda bathi lo muntu wayephuma njalo eyelapha echibini elapha ngaphesheya okuthiwa uNyongo kubafana benkomo. Bathi wayakha amahlamvu emithi enze ihawu akhe ihlamvu lomuthi enze ishoba bese ethi ayigidi ingane ziyeke ukulwa lokho zazikulwa ethi ayigide ethi fika khipha shaya fika ebagidisa isigeke abantwana
lo muntu ukuthi okwahamba isukwana waseyahamba emhlabeni base bamtshena inkosi uMalabela ukuthi uSibani lo muntu esimbona laphani okuthiwa nguFazo usehambile emhlabeni wasethi ngoba lo muntu akasiwe lapha vela khona ngicela nimhambe nimfake phakathi ehlathini ngoba abantu bayaganga bazombulusa ithuna lakhe abanye nomfaka phakathi ehlathini ukuthi kwakuyihlathi la elikhulu uthi abangena induna zamfihla lapha isimangaliso ke esikhulu ngesikhathi mase ukufika uShembe lapha kulelizwe ethi ithi inkosi yakuleliswe ngicela ukukunika indawo eyoba sibhedlela sokuthi lapha abantu abami uthi wathi uShembe imkhomba ngaphandle yathi cha angifuni lapha inkosi ngicela singene lapha uthi yangena inkosi yangena yathi mayifika phezulu kwethuna likaMfazo yafika yahlala athi nakho lapha ngifuna ngicela ukuthi inkosi ngiyakhele khona umusi ozoba sibhedlela sokulapha abantwana isibhedlela lesasezulwini esikuzo amen sizohamba siphila sonke sigula ngifike lapha nginomlezo ongavumi uba ngiguqe kodwa ngiyangibona ngiguqile ngifike ngigula nginomlezo ongavumi ukuthi lapha embosha ngoma kodwa ngolesine nama ade ngicakadula nezisizwe lapha ngikhethe hey phela ngimsha ngingaboni leli kande limhlophe hey Shembe ungenzela into eningabe ngangintandane lembathisa waphela umzwakithi ngiyahlupheka ke ngoba mase ngilanda lo mlando oqondeni nami bese kufika inyembezi ngangintandane le eyimbathisaka ngishebusika kodwa uShembe wangenza ngaba nekithi laphela ikithi mkhathi kufa abazali bami laphela ikithi ngahlala emzini yabantu kodwa uShembe ngoba uthi ehlabeleni sakhe sika 18 wayesihamba ngesabe uzobeletha uThixo wangibeletha uShembe namhla nami nginekithi nginemizi esihlane ngiyakhileyo lapha nginengane eziwu29 ikhona yokugcina impela encane entombazana ngoba phela ngisayikhipha ikhona encane entombazana ngiyiqambe igama ngathi ngulomlando ngoba kulandeka into enkulu kabe uShembe yezileyo kimi ingumlando emndeni lo kamina ngathi le nkosazana nami encane engazi noma mhlagana ngokuyogana ngisekhona yini ngoba ungiphile uShembe ingane zami iziganile ishume nengane eyodwa sengishatsile kuyihlanhla lokho anginayo ingane esekhaya ethi Solomon kufanele ngibonga uShembe nabakithi ngibonge kakhulu noma mina ngingeyena umuntu omuhle phambi kwaJehova kodwa ungithandile ake ningifundele incwadi la ngicela incwadi le yabaseRoma 7 ningifundele ngiqale ku18 ebese ngicina ku20 Roma 7:18 ngiyazi akuhlali okulungile kimi akuhlali okulungile ngisho enyameni yami eyami inyama ifuna okwenyama kukhona kimi ukuthanda kepha ukwenza okulungileyo kodwa okwenza uba ngikwenze okulungileyo angikwenzi okulungileyo engithandayo angikwenzi okuhle ukufuna uShembe angikwenzi kepha okubi engakuthandiyo ngiyakwenza kodwa okubi engingakuthandi ngiyakwenza kepha uma ngikwenza lokhu engingakuthandiyo asimina okwenzayo lokhu ongikwenzayo engingakuthandiyo kusuka ungasimina engithandayo phela ngisele umfazi nendoda ngisele ngenyama kukhona ukuhlala kimi kuyisono esisemathanjeni ami kunjalo ngiyafumana umthetho ukuthi
nxa ngithanda ukwenza okulungileyo kukhona okubi kimi. Ngiyabonga Nkosi kubusiseni. Batana bashembe. Ngiyacela nami uNkulunkulu omkhulu. Maye bageza abatana bakhe. Nami angifake ngaphansi kwephiko lakhe. Nami ngingene lapho abayingcele ayobaba ebafaka khona. Ngoba njobe sihamba la khona enye incwadi ethi ungasikhohlisi akekho umuntu ongenasono. Ake ngibuyele ngithe ngizokhuluma nami ngicela ukukhuluma Mashembe wangakithi. Ushembe walapha enyakatho. Ushembe wasenyakatho la izinto owafika wazenza ngolunye usuku. Indaba engeke ngikhulume la. Ngoba indaba kaShembe ayiboni. Khona incwadi esihlabelelayo la. Njoba sihlabelele nje ngeSabatha usuku nosuku. Noma silala usuku nosuku, noma sivuka usuku nosuku. Kodwa akuboni futhi ngeke kushintshe. Koze kubhubha umhlaba. Ngolunye usuku esweni lakithi ngoba ngakhele nayo inkosi yakongwane iphambe kwami lekade ayibhabhadisa ubaba kuleli sonto elihlo kuleli sonto ngicabanga kungesonto. Hawu ngiyayibongela inkosi yakongwane. Ngiyayibongela ukhokho wayo yathi mayinkosi iyakwamdluli ibona uNkulunkulu yanga umgodla yawabikela amakhosi amabili inkosi yakwaGumede nenkosi yakwaNgwane. Afika lamakhosi azombona uNkulunkulu ambona yasiyacela neyakwaNgwane yathi ngicela ubaba ayawungenzela isiguqo. Ukhona lapha nithempeli eliqande uthingo lenkosazana lapha wayifika phumule khona ubaba mkhulu uMaya enkosini yakwaNgwane. Ningabona isimangaliso angazi ngelinye ilanga mhlawumbe sodlula sibone izinto imisebenzi kaShembe ayenzayo. Inyoni zezulu zatshala imkhulu. Le mithi okuthiwa imkhulu kukhona ngamaze emkhulu. Zidla abantwana bomkhulu bese zifika ziya lapha etempelini zifike zikhiphe lokhu bese kuyamila. Kunemkhulu ingi phansi kwetempeli eyatshalwa uNkulunkulu etshala ngenyoni zezulu. Mangiya lapha ngiyocela igama kuThimo inkosi yayiseduma besafa umfundisi Ntombela. Yasiqamba igama yasithi lo Moses ozocelela igama kusendlala ifa ngathi mina hawu ubaba wasengani ukuthi lesikwa kwisiphumulo sika baba mkhulu ngoba leli gama ayimbiza ngalo baba mkhulu yilo leli gama le awayibiza ngalo baba mkhulu. Ngikhuluma ngendaba enkulu ayenza uShembe wathi mayihamba lapha esweni lakithi enkosini yakwaNgwane uNkomo wathi maye ephumule elele ethe icambalele ngesisu wasekhomba umusi wasentongane lapha esonta khona lapha esikhonza khona wathi lapha kuleli yagquma kuyoba khona umusi wamaNazaretha lapha abantwana bakaShembe abayokhonza khona. Namhlanje sidumisa khona. Yasaba-ke ukuthi noma inkosi idlule ibhekele ngiyadlula kakhulu ngoba ngisahlanganisa ngifuna ukuyakhela inkosi nakoni idlwana nje ethi lokuthi mayifika iphumula hayi phela isitezi senginaso nasi. Angisafuni isitezi kwenye indawo ngoba sikhona nasi sengisakhile ekhaya elikhulu elaqala uthi umdluli ubaba wenkosana yasebukhosini uthi ubaba mkhulu le ndawo le waye efika kuyo ethi la
isemziphathi ekufike kuthe mafika inkosi inyanga isulu yasithi hey nina nibonakala niziphatha singiyalishintsha namhlanje leli gama lewuthi isemziphathi ngoba yayithe inkosi ungiphathele lo musu wase kuphuma leli gama lewuthi isemziphathi abantu ke basemhlabeni bafana nami ababesamumsa uNkulunkulu noma esekhuluma wathi ngiyalishintsha kusukela namhlanje ngiyalishintsha legama sokusenkanyezini ithi mlando yayithi mayifika inkanyezi ifike iwe nalayikhaya nalayikhaya yayifike iwe inkanyezi ikhombisa ukuthi ukhona umuzi omkhulu ozoba la uthi mayilanda kumdluli uthi lo muzi ongwesithathu kodwa abanye bathi ngokuqala yayithi ke ibamba because lo kamdluli lo musu uyiqade ungumuso wesithathu emsini kaShem mdala lo musu noba siwakha manje nje mdala fanele ngabe kudala wakhiwe yahamba ke inkosi yaze yafika nasesweni lami ngoba base bayibona obaba umama kuthiwa wasehlala iminyaka eyishumi engabathola abantwana wasebona umntwana wakaZikhali owayisalwa inkosikazi enguMansele kwaZikhali wasethi wena ngoba athi ungabasithola abantwana abafana umthole kanjani lo muntu wasethi hamba uye kuShembe nawe uzokunika abantwana waseyahamba umama sebizwa ngenjengenje ngiyikhuluma le ndaba sebizwa ngenjengenje emsini kuthiwa umuntu munye nelo ongasaliyo ongabathola abantwana akuyisifazi walutho uthiwa wathi mayifika ekhalela umama kwathi umthola umntwana omfana igama lakhe kuyothiwa uMandla Nkosi base bathe abasekha komama umuntu muni ngoba ababethi abakamyeni umuntu muni lo ngasali base bathi futhi abakamyeni kuyisipho senkosi ngamagama ami njalonke la kungamandla enkosi ngamagama ami njalonke la lapha angikwazi mina okunye Manazaretha angikwazi okunye yazi ngihluleka ngisho ukuhlabelela ingoma yenkonzo angikwazi okunye ngisale lapha ekhaya ngingoya lapha ekhaya futhi ngiyacela uNkulunkulu engisize noma kufika izihlupheko ezithile ngize ngingahlubuki ngihlale ngikhona ngaphansi kwephiko likaShembe babe siyamthola umama umntwana omfana umlindo lo ukhuluma ngoba leli gama lithi umlindo wathi walindela ngoba wena uphuza notshwala nje manje ungayiphuzi ke manje nje manje ulinde umntwana ozophiwa yena ungasikatholakala ngatholakala umama wayengafuni ukungiyeka isibele ngithi mangibuye okweluseni inkomo athi umama asifeze ibele ngithi mama cha angisalifuni ngibona ngimdeka kangaka nje ingenqoba ngancela ngaze ngayiyekela sengasalifuni ibele umama ithi ke inkosikazi yakaqabi eyayisitshela izindaba ithi ngelinye usuku bathi mayifikile ubaba mkhulu la yasi ithi ubaba wayo yayisele nobaba sekubafile abazali bayo sokusele isele nobaba wayo isithi baba ifikile wabayibiza umuntu ngcele ifikile incoki emziphathi baba ngoba umamncane akathole abantwana hamba nawe uyoyicelela umntwana uzomthola yasiyesa indoda kaqabe yafika nangu makoti wami omncane selokhu engiganile akabathola abantwana wasethi uShembe wahamba wabuka ekhwameni zakhe bathi hawu kwabe wena uNkulunkulu awusenabo abantwana uNkulunkulu wayekuphe ngangikuphe abantwana basiyuthupha okhaleni lwakho kodwa ke
sekuzothi uma sewuhambile emhlabeni unkosikazi wakho uyothi masihlambulukile bese ephathelela kumfowenu uyobe usuyithola ingane eyodwa nempela wagcina ehambile uqwabe engatholanga abantwana ngoba omkhulu wasezulwini wayethe awunazo ingane okhaleni lakho zazi isithupha kuphela seyiphelile ke onazo kodwa uma sewuhambile emhlabeni unkosikazi wakho uyophathelela umfowenu uyobe seyazala ingane eyodwa entonga wayisala ke ingane eyodwa yagana kwaMasibuko. Ubani lo? Ubani lo? Nami unyazi lumphili insizwa enhle. Sase siyasiya eDlangazi sase sesiphelela kumbuze eHomies lengane ke ngase ngiyicela onyezi ikhona la ikhona yathanda ibheshu futhi uyibonile angangifakazela umdlalo ukuthi uyibonile uyasangipha uNkulunkulu omkhulu hey kibizisa Ntombi nensizwa 29 wonke 29 wonke angipheona ishembe zonke angitholi ngapha ngadlulanga kushembe zonke ngathi mangiqala ukugana kwaba nenkinga nakimi enkulu kodwa ngangenziwe ngeke ngikhulume kabi ngoba kunabantu abangakholwa la basi ukuthi khona okubuye kwenziwe ngomaNazaretha noma kwenziwe usala hayi nami ngangithi ngaka makoto uganile phela uMamthiyana ganile phela zithi insizwa ukhona lapha insizwa akayikhalo abayibizwa uNkani ezazithi hey nangu pipi phela ukhona nandithi lokho likhulu ligcwalise phela myeni ithi uNkulunkulu wami kodwa ngizothini ngoba ngiyasama nje akwenzeki ngithi ngiyasama kungenzeki bathe nandithi lokho likhulu upipi niyalazi abalashi mabalazi lethi lokho laliwahombe elikhulu kwakuthiwa makufika umakoti esweni kuthiwa naloko phela lifike lithi lokho aligcwale phela ngithi yalayisha umoba ithi yalayisha umoba luthi lokho ligcwala kanti bangibulela bakithi wathi ngelanga lokuthi ngigana base bangibulala ukuthi umswakithi ufe ngiphenduke nami ngiphindele emntandaneni inkosi ilanga mayifika umzini wawulapha phansi kwamakhowe ithi inkosi mangiyobika ukuthi ngiganiwe kodwa awusimtholi umntwana ithi umkakho ukuthi sengihamba ithi hamba umbiza yambiza ithi amfuna amanzi namakoti wafuna amanzi umakoti wathandazela njengokuenikwasi wasathi la manzi azophuzwa nguwe wena mfana ngoba umakoti wakhe akalutho uyaphila ubaba usungitshela phambi kwamakoti ukuthi mina yimi kade engigulayo hey inhliziyo yami yaba buhlungu kanti bengithi ngiyaphila nje yimi engigulayo awu ngapse ngiyithola intombi ngabathola abafana khona insizwa amende lapha iyafika kulonyaka ophelile nakule sabathi liphelile mhlawumbe khona nje lapha impela eyaba ingane esibili yathi masigula ngase ngithi nawo shembe phunginikela lezingane kanti manje uzohamba ngoba intombi yami yokuqala engangiphiwe ililanga yasho yahamba emhlabeni wasukulandelela umfana yagula nalo mfana ngathi na poshe ngempela nabantwana ngathi uzophinda bathatha wasokufela udadewethu ongasekho wathi hayi njengoba ubona lo mntwana wakhe egula nje ngoba wena mina nginomama wakho awukazisenzele lutho kodwa uShembe usifundisile ukuthi sibakhumbule bakithi akulona leli sonto elithi ofile ufile
wafika udadewethu ngebubo wathi hey njobe ilengane yakho igula nje ayinalutho kodwa yithi nomama wakhe esikusenza ukuthi igule ngoba wena lokhu saba khona awukazisenzele lutho. Nazareth sibakhumbuleni abalele. Angibabaze futhi ngipindele ngibaba. Ngibabaza umsuku wenkosi yakangwane ngubonile. Hey. Ayikho indoda endala noma inkosi endala engenayo indlu lapha. Angibazi ubunono balenkosi. Uthi ilengane ngoba incane kodwa umqondo hayi ngaphezulu kwetezi. Zonke izindlu zabaleleyo zikhona. Iyakwazi ungena lapha ingene iphume lapha ingene lapha babekele bonke abakuphi abalele. Mina nawe sinazo nje lezi izindlu zasezulwini. Uyazi uguqa indlu yasezulwini ukuthi noma kuthiwa umunyakazi umhlaba emhlabeni kodwa yona ithule nje ingawe. Kodwa lezi indlu zokuhamba zabeziswe ziyadilika imboza abantu abaningi bafe. Kodwa uguqa uyathula nje uthi ngoba indlu yasezulwini. Futhi ngeke uyibone enye isho njalo ingane yami enye umfana ehamba emhlabeni mayibona dadewabo imphambe kwesango ithi awungeni ngani mnewethu ngoba la indlu wahamba emhlabeni yakhe ithi asingeni thina kulezi zindlu singena kunazi izindlu ezingemufa ezingoguqa kulezi zindlu sizakhaya apha emhlabeni akuzona ezasezulwini. Siyabonga maNazareth. Ake ngibuke nami ngaze ngiyabonga inkosi nasezulwini. Amazwi engicela njengoba bengithe ayingicele ukuthi angilekelele. Ngicela ukubuyisela kwasezulwini. Amen. Zaphiwa umfundisi wenkosi, inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-90. Socela umbangeli uZikhali wasentungane asihole lesihlabelelo inkosi imbusise, inkosi ubuSupha babangcwele. Hey.